izi modoka nyinshi ubona ziri kuza zinjira ni imodoka bivugwa ko ngo ari amamodoka azanye Corneille Nangaa mu mujyi wa Bukavu, akaba umuyobozi wa FC M23 cyangwa se ngo twakwita nka perezida wayo, uri kuza muri kano kanya yinjira muri Bukavu aho biri kubera. Ndagira ngo wumve neza witonze, uyu numwe mu banyamurenge. Aya ni amagambo yari ari gutangaza nyuma yo kubona ko umujyi wa M23 nakombara umujyi wa Bukavu ufashwe na M23. Umva murwane igihugu mugifate mutugombore ntibazongera kwica umunyamurenge ukundi. Mumanuke Uvira muzamuke Gafinda mugere mu Minembwe mufasha amakanika navuze ngo tuzarwana nk'imvuru. Mubakubita masunzu muzamutora impyiko muzita muri Tanganyika. Agasuzugura kakarahagije. Uyu numwe mu banyamurenge kubera ko mugende ndi kumwe namwe nanjye zabatwaza imizigo. Ubona ko afite agahinda k'ibyakorewe abanyamurenge bene wabo. Ntibyishe mugende mugombora abana bari mu gihuru, ntibarya ntibanywa ntibasinzira, muzarwane nk'imvubu imbwa muzikubita muzica. Avuga ati mugende mugombora abana b'abanyamurenge bari mu gihuru bari kwihisha. Twarabyumvishe ko abari za Minembwe n'ahandi yo hepfo bagiye bahunga bose, barahunze nyuma y'ibitero byagiye bibagabwaho mu minsi ishize twagiye tubiganiraho. Abanyamurenge bagiye bahohoterwa cyane ku buryo harimo bahunze ngo bari kuba mu bihuru batari kurya. Uyu ni mwene wabo mu gahinda kenshi wari wishimiye M23 avuga ati mugende mutabara abo bana bari mu bihuru batari kurya batari kunywa. Reka nze twikomereze twinjiremo neza turebe habaye ibiki nyuma yuko hari hashize umwanya none tutari kwa uploading ibiganiro. Wibuke gukora subscribe aho hasi dukomeze twubaka umuryango mugari wa YouTube channel yanyu. Kanze twinjire ku itangazo ndetse twinjire kuri byinshi biri kuvugwa i Burundi by'umwihariko. Perezida Felix Tshisekedi amaze gusohora itangazo ryihutirwa. Iryo tangazo niryo tugiye kureba. Igihugu cy'Ubwongereza nacyo gihaye gasopo igihugu cy'u Rwanda. Ubwongereza busohoye itangazo ubona ko ryihanangiriza u Rwanda. Ni nyuma nanone y'ibyari byavuzwe na Perezida Macron mu ijoro ryahise, nabyo dushobora kuza kugarukaho. Ariko muri kano kanya mbere yuko byose tubijyamo, reka tubanze duhere i Burundi. N'ibindi byose biri kubera muri Bukavu ndaje tubicemo, ariko reka tubanze duhere i Burundi. I Burundi ngira ngo guhera ku munsi w'ejo byakomeje kugenda bivugwa ngo abantu b'abanyamurenge cyangwa se abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari mu gihugu cy'u Burundi n'abandi bari gucekwa bavuga ikinyarwanda bari gutabwa muri yombi na leta y'u Burundi. Ibyo byagiye bivugwa. Noneho uyu munsi hari umunyamategeko bamwita ngo ni Moise Nyarugabo. Moise Nyarugabo mujyamo mubona ni umunyamategeko w'umunyamurenge ukunze guharanira uburenganzira bw'abanyamurenge muri Kongo. Muramuzi cyane, ibikorwa bye by'umwihariko abanyamurenge baramuzi cyane. Uyu munyamategeko Moise Nyarugabo abinyujije ku rukuta rwe rwa X cyangwa se Twitter yandikiye perezida w'u Burundi Evariste, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye. Yamwandikiye muri aya magambo. Yamwandikiye ati bwana perezida wa Repubulika y'u Burundi, twebwiraga perezida w'u Burundi, mboherereje ubu butumwa nk'uburyo bwonyine bwo kubagezaho byihuse ku byerekeye cyangwa se kubamenyesha ku byerekeye ifatwa ry'abanyamurenge baba mu gihugu cyanyu cy'u Burundi ryateguwe cyangwa se ryabaye muri iki gitondo. Komeje atangaza avuga ngo abanyamurenge bari gufungwa bari i Burundi n'abanyamurenge leta y'u Burundi yari yaragiye yakira mu myaka yashize nk'impunzi, mukabakira neza bakaba i Burundi nk'impunzi. Ubona kanashimira perezida w'u Burundi ko bari baragiye bakira impunzi by'umwihariko muri ibi bihe muri Kongo bitari byoroshye, ndetse n'abandi ngo bataje nk'impunzi muri i Burundi ahubwo ngo n'abandi banyamurenge bari baraje i Burundi kubw'impamvu zigiye zitandukanye. Yakomeje avuga ngo gusa ikibazo abo banyamurenge batangiye kugira uburenganzira bwabo bwo kuba ari impunzi ntabwo buri kubahirizwa. Muri impunzi ifatwa neza, hari amategeko agenga impunzi. Yakomeje yandikira perezida w'u Burundi amubwira ngo impunzi ziri i Burundi hari igikorwa kiri kuba cyo kuzifunga. Ndetse uyu munyamategeko yakomeje yandikira perezida w'u Burundi amubwira ngo mu minsi mike ishize hagiye hazenguruka ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, ubutumwa bumeze nk'ubwibasira abanyamurenge babita ngo ni abanzi, ubutumwa bukangurira abantu kugirira nabi abanyamurenge. Ndetse ahita anambwira perezida w'u Burundi aramubwira ngo niyo mpamvu muri iyi letere nanditse cyangwa se muri ubutumwa mwandikiye nafatishijeho n'amajwi amaudio yumvikana y'ubwo butumwa bw'abantu bari kuvuga ngo bagirire nabi abanyamurenge cyangwa se ngo ubabona bagirire nabi.
cyangwa se amagambo y'urwango avugwa ku banyamurenge. Yakomeje yandikira perezida w'u Burundi muri iyi letter yamubwira ngo muri iki gitondo, niko yakomeje amubwira ati muri iki gitondo abagore n'abasore bakiri batonya n'abagabo bafunzwe, batawe muri yombi, bafunzwe na leta y'u Burundi. Nakubaza rero Mr. Perezida w'u Burundi, ti bano bantu wafunze ntaho bahuriye n'iyi ntambara igihugu cyacu cya Kongo kirimo n'ibindi bibazo byose ushobora kubakekaho? Abo bantu ni abantu b'impunzi n'abandi bari barazanywe n'izindi mpamvu mu Burundi, ntago abo bantu bakwiriye gufungwa. Niho hasi noneho uno mugabo Moise yahise none hatangira no kubwira perezida w'u Burundi amazina y'abantu bafungiwe i Burundi b'abanyamurenge, amazina menshi yashyize muri iyi letter, ndetse akanabwira perezida w'u Burundi district bagiye bafungiramo abo bantu. Ngende gusoma urwandiko hano rwandikiwe perezida w'u Burundi n'umunyamategeko w'umunyamurenge, abwira perezida w'u Burundi ati kugira ngo bitaza no gutera urujijo, muri iyi letter harimo amazina y'abanyamurenge batawe muri yombi, ngo hagiye hagaragara amakamyo ari gupakira abanyamurenge mu gitondo i Burundi. Ni inkuru twari twabyutse twumva, ariko n'ubu ngubu tugiye kubona tubona umunyamategeko Moise yanditse letter yandikira perezida w'u Burundi, ashyiraho n'amazina y'abanyamurenge bafungiye i Burundi na district bagiye bafungirwamo mu Burundi. Aribyo ngira ngo dusome kugira ngo hari ukuntu njya mbona hari abantu bajya bagirarega ngo ni nk'ibintu mba ndi guhimba cyane nivugira, cyane cyane nk'abarundi b'abavandimwe hari igihe ahita avuga ngo ariko rukingo kuki, kandi murabizi ndi umuntu wanyu. Twumva ubwo dufatanije twese, yaba ari abari i Burundi yaba ari no mu Rwanda, dusome ino letter yanditswe n'uyu mugabo Moise n'umunyamurenge, ari kubwira perezida w'u Burundi amazina y'abantu bafunzwe, tunamenye barazira iki, bimeze bite. Yamubwiraga ati muri abo bantu bafunzwe harimo, yatangiye yandikira perezida amubwira ngo muri district ya mbere bafungiyemo cyangwa se mu karere ka mbere bafungiyemo abanyamurenge aho i Burundi nahitwa ngo muri Nyabutege. Ubwo abari i Burundi murahaza hitwa Nyabutege. Yandikira perezida w'u Burundi amubwira ati abanyamurenge bafungiwe muri Nyabutege bafunzwe na leta y'u Burundi harimo witwa ngo Mr. Bishop, harimo Terezoro Rutebuka, harimo Ndayisaba Fataki, harimo Ndayambaje Claude, harimo Moise Yombi, harimo Mukongo Steve, harimo Ndamiyingabo Bowazi, harimo Mutakura. Oya, aho ngaho tugeze ni muri Mutakura, hambere hararangiye. Arongera abwira perezida w'u Burundi ati abandi banyamurenge bafungiwe mu karere kitwa Mutakura, ubwo ni mu Burundi, ngo harimo uwitwa Rugenza, harimo Rugenza Paul, Mukankuse Eugenie, Nyamucyo, amazina nk'ayo ngayo yose n'andi mazina menshi cyane. Urumva impamvu nari ntangiye nsa nk'usoma amazina, ni amazina menshi, ntabwo yose nakomeza ngo ngende nyasoma, si ngombwa gukomeza nyasoma. Impamvu nari ngerageje kuyasoma no kugira ngo abantu bumve kuko uyu mugabo wandikiye perezida w'u Burundi ari umuntu ufite amakuru ya nyayo, utigeze uhimba amazina. Buri muntu ari kukubwira ngo umuntu afungiwe aho ngaho mu gihugu cyawe, afungiye ahitwa gutya na gutya, n'amazina yakayashyiraho yombi n'ibiki na district yafungiwemo, nuko uwo muntu aba ari kuvuga ibintu bya nyabyo, atari wa muntu ubyuka mu gitondo avuga ngo hari abantu bari gufungwa atakubwira ngo bitwa bande, bafungiye ahagana hehe. Urumva ko n'umugabo Moise uno munyamategeko yandikiye perezida w'u Burundi amubwira n'abo banyamurenge ahantu bafungiye. Ntabwo ndi bukomeze gusoma amazina, ahubwo ngiye kugenda nsoma noneho uturere abo bantu yakomeje kubwira perezida w'u Burundi ngo bafungiyemo. Akarere ka kabiri gafungiyemo abantu ngo bakita Mutakura, akandi karere ngo kitwa muri Kamenge, ngo naho hafungiye abanyamurenge, ubwo hahita hakurikiraho n'amazina yabo ntari bukomeze kugenda nsoma. Hakaba nanone n'akandi karere kitwa ngo ni muri Jabe, ubwo abari i Burundi murahazi, naho ngo bandikiye perezida w'u Burundi bamubwira ngo naho hafungiye abanyamurenge. Hakaba Mutanga mu karere k'amajyaruguru, hakaba ubwo hakahita yamubwiraga akarere kahita avuga n'amazina y'abanyamurenge bose bahafungiye. Hakaba Nyakabiga, muri Nyakabiga naho yahamubwiye ati muri Nyakabiga harimo abitwa Banguga n'abandi benshi, rero bukomeze nsoma amazina yabo b'abanyamurenge bahafungiye. Ibyo byose ni ibyo yandikiwe perezida w'u Burundi bamubwira ngo abo bantu ni impunzi, nyamuneka ubaha uburenganzira bw'impunzi, abo bantu ntaho bahuriye n'ibibazo biri muri Kongo cyangwa se n'amagambo y'urwanga amaze iminsi abwirwa ubwoko bw'abanyamurenge bagirirwa nabi. Twagiye tuvuga ku bitero bimaze iminsi bigabwa ku banyamurenge. Yabwiraga perezida w'u Burundi ati nk'uko abo bantu wabahaye ubuhungiro ukabakira neza, bari bamaze iminsi abantu b'impunzi ngo bakirwa neza rwose mu Burundi, n'abanyamurenge bahabaga bari babayeho neza, bari bafashwe neza. Ati nk'uko wabikoze mbere mubafata neza, mubarekure, abo ntaho bahuriye n'ibibazo bya politike, bongere basohoke. Yakomeje amubwira ati perezida wibuke ko hari n'abandi banyamurenge bafunzwe ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri bagafungirwa hitwa Gatumba, bari bafatiwe Gatumba ku mupaka. Ati na n'uyu munsi ntago bararekurwa. Ahita avuga n'amazina yabo bose nabo banyamurenge bafungiye mu Burundi. Arangije arabwira ati harimo n'abandi benshi nibuka amazina yabo,
ndetse akomeza amubwira ati abo bantu bose wafunze ni abaturage b'abanyamurenge bazwi na kominote y'abanyamurenge ku rwego rwo hejuru, ndetse ahita aboneraho no gushimira perezida w'u Burundi amubwira ati perezida w'u Burundi turagushimiye, turabizi ko kino kibazo uri buze kugikemura kuko abo bantu wafunze ni abantu bazwi ko ari abanyamurenge na kominote yabo irabazi, ntabwo ari abantu babi wenda baje kukugirira nabi cyangwa bafite ikindi kibazo. Ashimira perezida w'u Burundi. Reka twizere ko perezida w'u Burundi buriya bano bantu ashobora kuza gukemura iki kibazo cyabo b'abanyamurenge bafungiwe hariya bafungiwe muri iyo mirenge yose bagiye bavuga cyangwa se muri utwo turere. Nanone mu bindi byigeze kuvugwa nk'inkuru nabonye hano yanditswe n'igitangazamakuru cy'igihe. Itangazamakuru cy'igihe cyanditse ko ngo Arsenal, ikipe ya Arsenal iriya yamamaza Visit Rwanda iriya nyine yo mu Bwongereza, iriya ekipe iri mu ma ekipe yandikiwe n'ubuyobozi bwa Kongo, by'umwihariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga Wagner yandikiye ino kipe ya Arsenal ngo yahoraga i Burayi ahura n'indi miryango mpuzamahanga, agenda ahura n'abantu bose bakorana n'u Rwanda, agerageza kubabwira ko u Rwanda nyine nta keza karwo, u Rwanda rwatatse Kongo kugira ngo icyo bakoranaga n'u Rwanda cyose gihagarare. Nibyo Kongo imaze biminsi. Mu bandikiwe rero harimo n'ama ekipe akorana n'u Rwanda yamamaza Visit Rwanda, muri ayo makipe harimo na Arsenal. Ariko ngo biravugwa ko ngo uyu muminisitiri yaje gutangaza, aravuga ati ikipe mumbabarire, ati ikipe ya Arsenal Kongo twayisabye guhura nayo, twandikiye abayobozi ba Arsenal tubasaba guhura nabo mu iretere, nyuma y'iretere twari twabandikiye tubabwira ko u Rwanda rwatatse Kongo, u Rwanda amafaranga ruteresha inkunga Arsenal ashobora cyangwa se yo gukorana ari amafaranga bashobora kuba bakura mu mabuye y'amaraso bakura muri Kongo. Ati twasabye abayobozi ba Arsenal guhura nabo, atariko abayobozi ba Arsenal banze kutuvugisha, abayobozi ba Arsenal banze kuvugisha leta ya Kongo, bayiriye sini. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yagerageje guhura n'abayobozi ba Arsenal, abayobozi ba Arsenal ngo baramwangira. Akomeza avuga ngo nta gisubizo twigeze duhabwa n'abayobozi ba Arsenal, ati uko bigaragara ntibakeneye guhura natwe abayobozi ba Arsenal. Uvuze ngo Arsenal ishobora kuba yaranze kwivanga muri ibyo bintu byo kuvuga ngo abo dukorana twamamariza Visit Rwanda, ibyo bintu Arsenal ikaba itarigeze ibyumva cyangwa ibyitebe agaciro kuko yanze guhura n'ubuyobozi bwa Kongo. Yo yikomereje akazikomeza kwambara jezi zanditseho Visit Rwanda, bamamaza u Rwanda mu masezerano bafitanye nyine muri gahunda yabo. Leta ya Kongo ngo bikaba biri mu bintu byayibabaje cyane kuba Arsenal itifuza no guhura nabo ngo baganire kuri icyo kibazo. Leta ya Kongo igendera igera Arsenal ukuntu u Rwanda ari abantu babi batakagombye gukorana n'igihugu cy'u Rwanda, kandi u Rwanda ngo riri kubangamira Kongo. Ibyo nabyo ngo biri mu bintu byababaje cyane kuba Arsenal itari kubumva. Ibi ngibi bikiyongera ku byo perezida w'u Rwanda cyangwa se umukuru w'u Rwanda yari yabajijwe ubwo yaganiraga n'igitangazamakuru cya CNN mu minsi ishize. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yabajijwe ati leta ya Kongo iri kujya kureba ama ekipe mukorana harimo izo za Arsenal ngo bazibuze kuba zakomeza kwamamaza Visit Rwanda, urabivugaho iki? Perezida w'u Rwanda icyo gihe yarasubije ngo izo mbaraga leta ya Kongo iri gufata zose ngo bajya kuturega kuri ayo ma ekipe dukorana za Arsenal n'abandi bose dukorana nabo kugira ngo barebe ko baduhagarikira imikoranire. Perezida w'u Rwanda yavuze ko izo mbaraga leta ya Kongo ngo iri kuzangiza n'imbaraga ziri gupfa ubusa, ndetse icyo gihe perezida w'u Rwanda yavugaga ko ngo izo mbaraga bakoresha muri ubwo buryo ahubwo ngo bakazifashe bakazikoresha shyira politike yabo ku murongo mu buryo buboneye, aho kugira ngo bajye birirwa ngo bajya kuregera Arsenal n'abandi dukorana. Ati izo n'imbaraga bagashoye mu kureba ko bashora muri politike yabo ikajya ku murongo, ibibazo bakabona amahoro arambye cyangwa se ibintu bikajya ku murongo. Ni mu gihe nanone leta y'Ubwongereza yo yamaze gutanga itangazo ivuga ko u Rwanda rugomba kurekura Bukavu cyangwa se rwakoze ikosa rikomeye cyane rufatanije na M23 ngo kwinjira bukavogera ubusugire bw'ikindi gihugu binjira muri Bukavu. Ubwongereza ngo bwabyamaganye cyane mu itangazo bwasohoye. Tshisekedi nawe yasohoye itangazo aho yakomeje kubwira by'umwihariko abaturage ba Bukavu ababwira ati turi gukurikirana cyangwa se leta ya Kongo iri gukurikirana umunota ku wundi ibiri gukorwa na M23 n'u Rwanda cyangwa se ibiri kubera muri Bukavu, ibiri kuba byose turi kubikurikirana. Tshisekedi yakomeje kwihanganisha abaturage ba Kongo by'umwihariko aba Bukavu ababwira ati mukomeze mwirinde kujya ahantu bashobora gushyira ubuzima bwanyu mu kangaratete aho muri Bukavu, kuko turabizi ko abantu bari aho ngaho bafashe Bukavu ari abantu babi. Ndetse Tshisekedi akomeza asa nk'ugaragaza ko bari kureba icyo bakora,
ndetse abwira abaturage ngo bagerageze kwirinda, by'umwihariko birinde nyine abo bantu bafashe umujyi wa Bukavu. Ndetse yanasabaga abaturage be muri rusange gushyigikira ingabo za Kongo no kuba maso kugira ngo bakomeze barwane urugamba, barwane ku gihugu cyabo, kari cyo bita kuba intwari cyangwa se umutima w'ubutwari. Nanone perezida wa Kongo Brazzaville Sassou Nguesso we yakomeje mu kiganiro yagiranye na France 24, we yagarutseho agaragaza ko abona ko ibibazo biri kuba byose mu burasirazuba bwa Kongo, bino bibazo byose ngo byakemurwa nuko perezida w'u Rwanda, uyu ni mugenzi wa Tshisekedi akaba perezida wa Kongo Brazzaville, we avuga ko yiteguye kuba yaba umuhuza, kandi akabona ko ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'umwuka utari mwiza hagati y'u Rwanda na Kongo ngo wakemurwa nuko bombi bahura. Ariko aho ngaho ari mu gihe Tshisekedi we yavuze ko kugira ngo ahure na perezida w'u Rwanda byasaba ko nyine abanza agapfa bagahurira mu ijuru, ubona ko atiteguye guhura na perezida w'u Rwanda. Sassou Nguesso yavuga ko yakwemera no kuba umuhuza wabo bombi. Umujyi wa Goma ubu ngubu tuvugana uri mu maboko ya M23, baracyawufite. Uko biri kugenda uri kubona ko ibintu byose turaza kugenda dukomeza tugenda tubimenya, turaza kugenda tugaruka ku basirikare bahunze, aho biri kuvugwa ko bahungiye. Hari ngo n'abasirikare bagiye bagerageza guhunga ibihugu baturutsemo, bikababwira ati mwe mugumye aho ngaho mwiza, ukabona ko babangiye kwinjira mu bihugu baturutsemo. Turazana ibimenyetso n'amajwi n'ibiki byose kugira ngo bize kuba bisobanutse mu kiganiro gikurikira. Kora subscribe aho hasi, ndaje mu kanya twikomereza n'ibiri kubera hariya byose.